Mnogo puta smo čuli da je drug Tito građanin sveta, građanin Jugoslavije, ali on je ipak samo naš sugrađan. Večeras smo imali priliku da upoznamo Branka Pešića, legendarnog gradonačelnika Beograda, o kome zaista skoro svaka građanka i građanin Beograda misle da je najuspešniji gradonačelnik. I sa pravom. Večeras smo videli da je to bio čovjek koji je 24 sata živeo za Beograd, čovjek koji je bio mangup, koji je znao da se izbori za Beograd, koji je živeo sa običnim ljudima, koji je rešavao probleme običnih ljudi, koji je volao svoj grad i imao viziju kako da razvije svoj grad. Ne zvao se ja Branko Pešić ako ne budem našao novac za finansiranje. Ja, kaže, plivam niz Dunav i uz Dunav i mnogo češće plivam uz Dunav nego niz Dunav. Ja ovom čoveku verujem. Princip je važniji od života. To je bio Branko, to je bio tata. I to nije samo Gazela, i to nije samo Terazijski tunel, i to nije samo Beograđanka, to je i Fest, i Bitev, i Bemus. Večeras smo vidjeli kako treba da izgleda idealan gradonačelnik Beograda. Da bude mangup, da može da se izbori za svoj grad, da može da obezbedi novac da se grad razvija, da bude obrazovan i da živi za svoj grad. Eto, to je bio Branko Pešić. Prostio sam se sam i onda sam izdržao da ne pustim suzu.